Kenolam alam macam rupa ke manusia wahai orakan nyo rahmat Tuhan tersyukur guna wahai warilung inangan Adam nyo kamo katro unagan wahai saudara nyo lundang di samping sabah hidang mulapi hayrakan macam warna nyo idang di sino dinang ronagan menunggu macam wahai saudara nengkalan bago menota pandang bermacam ragam sino kandurina yepat pulukat kubu di dalam memacam ragam wahai saudara nyopat kekarah indah hanaban wateta pandang sang mangat lagoina najib wah itu pulau di sinang sengaja kecap Jepang lagi yang bersih raga yang bohidik yang berbagi kerakan-rakan yang nato pisan atau saudara baik pun adat mengkawin atau sunatan atau hai curbang oh mulut tuka nyo idang Aceh bereng hanaban munyo dinagan menua kerupa nyo prosesi adat wahai ejubang bermacam ragam mantong berpulara oh sunat rasul lagi nyo macam kon kada pandang gampung non koda bedah warelon inongon agam dusun non bukan Bandung saudara pulara adat barat selatan ciri khas nagan tanya bangsa Aceh bek ujubang silaturahmi dapur timang lagi yang acara ohna acara khanduri wahai curabang urang undang kena dum teka nyo